Posle ubistva predsjednika SAD-a Kennedyja 1963. godine, jugoslovenski lider Tito odlučio je da se široki bulevar na Novom Beogradu nazove Kennedyjev. Tako je u Beogradu jedna od najvećih tadašnjih saobraćajnica dobila ime tragično stradale ličnosti. Ali nije bila jedina. Prestonica danas ima čak 4 velike ulice nazvane po američkim predsjednicima. Beograd je proslavio dostojno spomen na besmrtnost Georgea Washingtona, najlegendarnijeg heroja i najvećeg čoveka Amerike. Na 200 godine od rođenja tvorca Američke unije poklonio se njegovim senima. Najavile su beogradske opštinske novine februara 1932. godine veliki događaj u našem gradu. Predsjednik opštine Beogradske Milan Nešić potpisao je 22. februara te godine rešenje da će se dotadašnja Vidinska ulica zvati ulica Georgea Washingtona. Ambasador SAD-a u Kraljevini Jugoslaviji John Prince je tog dana na srpskom jeziku rekao: "Ne znam kako da vam danas izrazim duboku zahvalnost koju osjećam zbog časti ukazane mojoj otadžbini i amerikanskom narodu." Ulica će nositi novo ime sve do nemačke okupacije u Drugom svetskom ratu, kada su je nacisti preimenovali u Palilulsku. Ipak, to nije bio prvi put da je u našem gradu nešto dobilo ime po američkom predsjedniku. Prostor ispred stare železničke stanice, odmah posle Prvog svjetskog rata, nazvan je Wilsonov trg, po predsjedniku koji je izuzetno pomogao Srbiji u tom ratu. I, baš kao i u slučaju Washingtonove ulice, i ovaj trg je za vreme okupacije morao da promeni ime, pa je postao Srpski trg. Nažalost, posle rata komunisti mu nisu vratili originalno ime, već je postao Savski trg. To je ispravljeno tek nedavno kada je novi moderni bulevar u Beogradu na vodi poneo ime Woodrow Wilsona. Dok danas prolazimo ovim bulevarom, treba da se setimo reči istoričara Mileta Bjelajca da je Wilson bio najveći saveznik Srbije u Prvom svetskom ratu, a naš veliki naučnik Mihajlo Pupin jedan je od njegovih najbližih prijatelja. Rooseveltova ulica tako je nazvana 1946. godine u znak izuzetne zahvalnosti predsjedniku Franklinu Rooseveltu za američku pomoć u hrani, lečenju ranjenika i oružju tokom borbe protiv nacizma u Drugom svetskom ratu. Ulica razdvaja dve beogradske opštine, Palilulu i Zvezdaru. I ona je prethodno imala neka druga imena, pa se zvala Grobljanska od 1896. do 1937. godine, pa je bila Geteova ulica po slavnom nemačkom piscu. Odlične odnose SAD-a sa Jugoslavijom uspostavio je upravo John Kennedy odmah po preuzimanju mandata. U njegovo vreme je izuzetno porasla pomoć našoj zemlji. Bio je najomiljeniji američki predsjednik u Jugoslaviji. Tito je bio i posljednji svetski državnik koji se susreo sa Kennedyjem, koji je ubrzo nakon toga ubijen u atentatu. Dobre odnose sa Amerikom, posebno savezništvo u teškim vremenima Prvog i Drugog svjetskog rata, ali i kasniju pomoć zemlji koja se teško oporavljala od razaranja u te dve globalne katastrofe, iskazivali smo na više načina. Jedan posebno blizak Beograđanima bio je tako i imenovanje važnih ulica po predsjednicima SAD-a. U današnjoj Evropi samo Pariz ima jedan bulevar više tako nazvan od Beograda.